चलतु जा टे स्टाइल बाजार बुली पाखरे गोटे शॉपिंग मॉल थी तो एवं आम आसू चलो देखा कौन कौन सब कलेक्शन अच्छी समस्ते अनौन ब्लॉग सब ऑप्शन अच्छी चल चल रही चिंता जानी गोटे कथा मुझे कौन कौन नेबी कहता शुणु तू मत आज पर्यटन के देचु तू मत आज पर्यटन के देचु हाय कहल कौन लुचिकी बोलुच ब्लॉग रे के आसे को स्टाफ चाहूना कलेक्शन अच्छी जड़े दीदी ट्रायल रूम को पशिगले कि कहबे बोली चलो सब शॉपिंग Wow! Beautiful! जड़े दीदी ट्रायल रूम को पशिगले कि कहबे बोली चलो सब शॉपिंग कहू आ कौन कि कुर्ती आम किणी कांदुरा मैंने मुह लुचाऊँ ब्लॉग रे आसबे बोली मिस सुधा तू मत के देचु सुन तू मत गोटे कुर्ती आसलु तू मत के देचु दबा तुम बर्थडे बेलू कौन मो बर्थडे जाई सरलानी आ
ଆସି ଦେଖିବୁ କେତେ ବଢିଆ କୁର୍ତ୍ତୀଟେ ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଶୁଣ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ 5 ଗଲା ଭିତରେ ତମେ ଯେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ ରହିବା ତମର 5 2 3 4 5 ସତରେ ଭାବିଲ କି ଏରା ସବୁ ମିଛରେ ସତରେ ଦେବୁ ତୁ ମତେ ନହେଲେ ଖୋବିବି ଦବୁନି ତୁ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କିଛି ଦେଇଛୁ ତମେ ମତେ କେତେ ଦେଇଛ କହିଲ ମୁଁ ତତେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେବି ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚୁପକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ହଉନି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିନି ଦେଖୁନ ହଉ ଦେଖେଇଲ ଦେଖା ଶାଢ଼ୀ ଆମକୁ ଦେଖ ନହେଲେ କିଛି ମୁହଁରୁ ଚାହୁଁନି ହଉ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଡାକିବି ପୁରା 5ଟା ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ମତେ ଏଇଟା ଦେ ତମକୁ କ'ଣ ନଦେବି ସବୁ ତ ଦେବି ତୁ ମତେ ଏଇଟା କହିନି ଆସ ଆସ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ କୋଚିଂ ଯିବି ପୁଣି ଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଗଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତ ସିଏ ମୋ ଛାତି ସୁଧାଇ ପଳାଉଛି ମୁଁ ତାର ଜବରଦସ୍ତି ହେଇଛି बाय 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 टाटा गुड बाय गया।